Lebele mevanen men Niskar Mehmet Şahin bimare. Emre Reis Mehmet Şahin. Bağlantı yok şu an. Darbekir Ne oldu televizyon? Rıza Ser Barfadana ders meme Hayır. Erdnegarya ders me Serdama. Ahmet reklama girdi yani. Lebele varın emre mevanen Mehmet Şahin. Yapım Herat'ın çağının başın. Reklamdan sonra gidelim. Biz de reklamdan sonra gidelim. Bununla mı alakalı? Ben kapattım şimdi. نامه درسمه آنجی گرینگیا درسمه ارگاریا کو وقال کر چماس اوقا گرینگه ام هنکی حوجه کو وی ببیر بینن ده روپلن دیرو که ده بله جواکا کرد به هاتنا اسلامیت را bu سه پرچه بشک bu اسلامیت را bu بشا سونی بشک ازیدی من ایکو که به اسلامیت را علاقه نکرن و بشکی جی هنکی به اسلامیت را ویژن علاقه دار بون علوی سونی ازیدی کرد بون جهل جواکی و بون سه پرچه اف سه پرچه جی بون نیاره هفود اف باندوره که نه ارینی دوار جواک بوینه ده دوار نه تو بوینه ده باندوره که نه ارینی گرینگ لسر جواکا کرد کر لیدوان سه هر سه جواکان ده هر یک که او چاندا کرده کevne şopien kurda nirxu pîvanên civakiyên Kurdayên ku ji çanda newlîtîkê virva tên ê ku herî zêde pêva girêdayî ma û di xwe de hewandin herêma Dêrsimê Kurdên Elewî bû. Lewra meriv dikare bêje Kurdên Sûnî tev li çanda herî zêde tev li çanda Ereba bûn bin nasnameya Ereba da ji çanda kurdewariyê ji çanda nasnameya xwe ji ew çanda newlîtîk civaka xwezaya ku Kurd pêva girêdayî bûn jî dûr ketin lê Elewî bi viya ve girêdayî ma lewra di parastina nasname û çanda Kurdan da warê Dêrsimê ciyekî girîng e di parastina nasnameya Kurdan da kevneşopiyê Kurdan da nirxu pîvanê Kurdan da dîroka Kurdan da Dêrsim nasnameyekî gelek giring e. Lewra Dêrsim her tim biye hedefa tevahiya dagirkerên Kurdistanê. Ji ber ku tevahî dizaniyan ku heta Dêrsim têk neçe Kurd têk naçin. Heta Dêrsim têk neçe nasnameya Kurdistanê têk naçe. Nasnameya Kurd têk naçe. Heya Dêrsim têk neçe دوار چاندی دا دوار کلاپورا دیروکی دا دوار تواهی نرخ و پیوان دا کرد تکناچ لورا دما عثمانیان دا بگرن حتی جمهور کمارا نو هر تم Dêrsim بیه وکی هدف تواهی ایریشن سردستا لهجبو کرداجی کله ها برخدان آهری گرینگ لورا Dêrsim ادام دنیرن di serdema Osmaniyan da bi 100 salan Osmanî li vê erdngeriyê bandorker bûne, li vê erdngeriyê serwer bûne, lê ti cara nekar bûne bikevin Dêrsimê, müdaxaleye Dêrsimê bikin. Belkî bi dehan cara êrişî Dêrsimê kirine, sefer kirine, heta peyvekî wanê watedar heye divê li Dêrsimê sefer çê dibe, lê ti cara serkeftin bi dest nayxistin. Di serdema Osmaniya da bi dehan caran sefer kirine, êrişê Dêrsimê kirine lê tu car Dêrsimê de bi ser neketine. Dêrsimê her tim nasnameya xwe ya xweser, çanda xwe ya xweser parastiye û her tim weke heremekî xweser xwe bi xwe birêva biriye. Tu dewletekî li wêrê serwer nebiye, tu dewletekî bandorker nebiye, tu dewletekî nikaribiye Dêrsimê bitapsîne. Lewra meriv dikare bibêje ku tevahiya dewlemendiya Kurdan a dîrokî meriv dikare bivêje li Dêrsimê di şexsê Dêrsimê de hatiye parastin ji ber ku her tim xwe parastiye li hemberî êrişa. Piştî Cumhuriyeta nû ava bû beriya ku êrişî Dêrsimê bê kirin gelek amadekarî tên kirin.
بریا کو ایریش درسمه بکرن ده سری دا لگلک دوران کرتن حجقاندن هیجا دورت درسمه اجبر کو جمهوریت تانو دا دزانن کو درسم جبوان کلکی گرینگه بناوه کنیری پناسه دکن و درسمه کو د سردم عثمانیه دا حیا نها باو کالی وان هر چقدر مداخله کرنه و تیک چونه بسر نکتنه درسمه افدما جمهوریت دا جبوان فکاره کی مزنه جبوان کله کی گرینگه ده چوا ایریشه درسمه بکن ده چوا درسمه به دست بخن مرو دکاره بویجه کو جا آواکرنه جمهوریت شونده ایده افکار به رایدار دولت را هیه به آواکار جمهوریت را هنه هیه که ده چوا درسمه بتبسینن به حجقینن ده چوا درسمه دا بکارون باندور کربن اف هر تم جبوان فکاره که بیا لی جبو که ویا بکارون پیک بینن اوجی دزانن که حتی کردین دنی نین حجقاندن حتی کردین دنی تواهی نین تبساندن ده نکاربن و صبر حتی ایریش درس میبکن لورا ده سری دا به سرهلدانا شیخ سعید هرما آمده و در دوری وی تواهی ته حجقاندن پشتی سرهلدانا شیخ سعید 606 کس تن دارده کرن تن ایک رسمی بریار دادگاهی تن دارده کرن جخو او دارده کرنا شیخ سعید و 46 حواله وی نافداره که لدری چی آمده تن دارده کرن که به وان تف شیخن پیشنگ جواکینه به وان ری خوی سپی سه روژه دارده دالکان دهلن که کرجه عبرت بگیرن پشتی که به سرهلدان شیخ سعید هرم آمده و در دوری وی توایی هاتن حج خاندن پشتی ویجی سرهلدان آگیری دست پید که سرهلدان آگیری دیجی هرم سرحده همان ربازه تی تبساندن تی حج خاندن جبن بوتینن لشکره تی درباس کرن که پشتی سرهلدان آگیری هواکه کیوانی واتا در هی دوی ما کردستان مفتا لچیای آگیری بن ارد کرد سری وی بتون کرد که جاره که ده ایده نپیکانه رابه که بوی از همه اف ده بقاریکاتور روزنامه وی دمی آل جمهوریت داجی تخیز کرن پشتی که بسرهلدان آگیری هرما سرحده جی هات حج قاندن که ایده کردستان تواهی مرود کاره بویجه هات حج قاندن هات تبساندن دبن پوتینی واندا هات پل خاندن پشتی وی ایده لکردستان خیلی درسمه کس پیشنگین جواکی سروک عشیرین جواکی کسی که دکارن جخورا ویژن ام کردن آنجی پیشنگی بکن به تواهی کردستان تن دورخستن آنجی تن کشتن آنجی ایکو کاربونا براون در باس بن خط بن وی چاخد بن خط هرم روجاوایا که ایرو تکوشینه که به هم پا تی داین وی دمه ایکو جو سرهلدان شیخ سعید سرهلدان آگریه خلاص دبن خودگینن بن خطه که جو کشتن مرنه دکو دولاب دولت ترک خلاص بکن ما مست ببورین است تو خواهدن تشتیگ بله کرم که ده سرهلدان درس میده کی جان هزان رول لیستن تو کاری پچک جی باسی بکی بله پشتی که مگو هرم آمده هرم سرحده ایده کرده که بکار و لهمبر دولت سری را که کرده که بکار و پیشنگی بکش جواکی را کرده که بکار و نحقین دولت ببینه و بیجه نما 1400 مال بعد سروک عشیر جو کردستان به بریار حکومت کردستان تن کوچ کردن در باس باجرین ترکیه بلاولت کن هر مال بعد تکرد کن باجاره کی پشتی اف تواهی کردستان هات حجقان بیدن کردن ایده دور هات درسم مگوج بوان کلکی گرینگه به 100 سالانه دم عثمانیه ور و هر تم ایریش کرنه و دست نخستنه پشتی سرهلدان آگیری که بریاوی خوش بو چوا مداخله درسمه بکن چوا درسمه تک ببن به دهان پلان تن کرن مفتیش ری دکن سرکان وان یعنی سرفرماندار وان دچن وزیر وان دچن درسمه دگرن هر یک لگور خو راپور که آماده که ده چوا امی مداخله درسمه بکن امی چوا کاربن درسمه تک ببن وی وارده 1026 شونده
belki bir daha raportayın amade kirin. Van raporan da teva jibo plansaziya 37-38 tekirin. Lewra em 37-38 em nabêjin serhildanekî tunel wê de. Ya jî meriv nikare bivêje serhildan bû dewletê müdaxale kir. Dijberê wî müdaxaleyekî dewletê heye, li hemberê vê müdaxaleyê jî berxwedanekê heye. Dewlet armanca wê müdaxalekirina Dêrsimê serweriya xwe li Dêrsimê tekûz bike ji ber ku me got dizane ku heta Dêrsimê jî bi dest nexe Dêrsimê serweriya xwe li Dêrsimê jî li wêrê bi Kurdan nede qebûl kirin nayê wî wateyê ku tevahiya Kurdistanê da serweriya wî mîsoger biye. Ji bo ku dewlet serweriya xwe li Kurdistanê mîsoger bike û bi cih bike hewce bû ku Dêrsimê kêleha Dêrsimê jî têk bibire. Lewra ev amadekarî tevahî bi salan tên kirin û 37 da ku êdî gav bi gav ber bê Dêrsimê ve diçin. Wextê ku ber Dêrsimê ve diçin amadekarî tên kirin. Ku taktîkekî dewleta Tirkiye serdestan her tim heye di serî de ji xwe re li wêrê alîgira çê dikin. Wî demê 42 eşîrên sereke li Dêrsimê hene. Van 42 eşîrên sereke hineka dewlet nêzê xwe dike bi wan re têkilî datîne weke tifaqê bû hinekê re çê dike. Ev ji xwe stratejiyekî dewleta Tirkiye her tim di navbera Kurda da nakokî çêkirin hinekî alîgirê xwe bike û Kurda bi hev û di bide kuştin. Wî demê de ji ev stratejî li Dêrsimê jî mixabin dike ve meriyetê ji van eşîra yek jî a ku bi dewletê re têkildar û tifaqê de eşîra Qurganê. Eşîra Qurganê wî demê bi dewleta Tirkiye re têkildar e. Wî demê dewleta Tirkiye biryarekî giring jî digire, bir zagonekî taybet ji bo Dêrsimê derdixe, bi vê zagona taybet General Abdullah Alpdoğan fermandarê artêşa Tirk fermandarê Kolordiya Heftemîn wekî bi tevahiya erkdariyê xwe li Dêrsimê tê pêwîrdar kirin. Yani ev General Alpdoğan wekî qiralê Dêrsimê tê tayin kirin. Çima ez dibêjim qiral? Ji ber ku her tişt tenê di nav lêvê vê kesî dane. Dikare dozger ji pêwîrê bigire, dikare dozger pêwîrdar bike, dikare qaymakam jî ji wêrê bişîne cîkî dinê, dikare tevahiya karmend û sivîlên wê de, an jî sarok eşîrên wê de tevahiya dikare ji wêrê biryara kê bide, ji te hes nake dikare te bide kuştin bide dardekirin wê de. Yani her tişt di nav lêvê her du lêvê vê kesê de. Lewra meriv dikare vêjekî wek qiralê Dêrsimê tê pêwîrdar kirin General Alpdoğan. General Alpdoğan wextê ku diçe Dêrsimê ji xwe êdê amadekariyê şer jî tê kirin. Van amadekariyê şer wextê tê kirin di serî de ji bo ku bikaribin cebilxaneyên xwe yê giran tank û topên xwe bibin Dêrsimê hewceyê ku rê çêkin û ser çemara jî piran çê bikin. Rê dest bi çêkirina rê dikin, pira çê dikin, lê gelê Dêrsimê viya dibîne. Dibîne ku dewlet gav bi gav berbiwan tê, rê û pir jî ne ji bo erêniya wan ji bo belê qereqola çê dikin, avahiya ji bo leşkeriyê çê dikin, Dêrsimî viya dibînin. Ji ber ku Dêrsimî zanin ku wextê ku dewlet here wê de xweseriya wan namîne. Dê nikaribin xwe bi rêve bibin, derheqê xwe da biryaran bidin û ew bi çand û bi zimanê xwe ve girêdayî bijîn. Yani xweseriya xwe dê winda bike. Ji ber ku viya dibînin Dêrsimî li hemberê viya çend caran dewletê hişyar dikin. Dibêjin van qereqola em naxwazin hûn çê bikin. Pir û rê ji bo me ji bo tank û topê xwe çê nekin, em naxwazin çê bikin. Çend caran bi rayedarên dewletê re hewl didin têkilî deynin ji bo ku viya asteng bikin dewletê re naxwazin şer jî bikin wê demê. Mamoste yani wextê li erdnigariya li Dêrsimê dinêrê Elewî piranî li wîrê dijîn. Yani hem Aleviye Kurd hem Aleviye Kızılbaş nava ew keda. Li polîtikayên o înkar û asimilasyonê ser Aleviyan kînga dest pê kir. Yani ev jî divê serhildana Dêrsimê de ev jî dibe polîtikayekî ji bûna ku ser Aleviyan be.
بله جخو آرمانجا مداخله یا درسم آیه گرینگ یک جبو که بکارون لسر تواهی کردان تواهی کردستانه او پولیتیکا یا خویا پشافتنه یعنی اسیمیلاسیون بکارون که به آوکی حشک با آوکی زخت و زور لسر کرده بدن فرض کردن که درسم تک نچه حتی هرم آمده تک چیه سرحد تک چیه لدرسم تک نچه او درسم کردیتیا خو و گریدایی بمینه ناسنامه خویا گریدایی بمینه دی نکار بن کرده آسیمیله بکن آنجی ناسنامه آوان بکن تونه بحثبینن جبو که تواهی کردستانه دا بکار بن وی پولیتیکا یا حشک آب شافتنه بتخن مریت حوجه بو که درسمه تک به مگو درسم که لایکی گرینگه درسم جیه که هری زیده به چند زمان ناسنامه کردی و گریدایه لور حوجه درسم تک ببین که تواهی باکوری کردستانه دا بکارون سروریا خو میسوگر که لور گاف بگاف بر درسمه و دچن او درسمه وک مگو وک جخوره کنیره کی دبینه اف کنیره جی تواهی او راپور رایدار وان وقت راپور آماده دکن دوین اف کنیر گره به عملیات یعنی به اپراسیون بیجه کرن به آویتن اف چیه واتیاوی لدرسمه قتلیام وی بین کرن جخود دبری در جبو وی قتلیام وان کم کجی راپور دا بنگه هاوی چه دکن مامستا ام نبرا دو دقیقه بیلم هوالن مموی لور بیر کر فقط خوش دافی دکبم نوا دیرو که و از خو بیر کرم هوال خوشی ممش ملور بیر کر کامنر ممش چات که ممت میرو تل بیر کر لبر چانه باشه داره اون چون باشه باشن سابی سپاس ممت چیه سپت چیت کی آره راسته ام سپت ام کارن مال خو پرتشت جبو هر تشتی ام بکار بینن آره مثلا کبرت اف ما استد مالته سپت تو بکار دینه هنرکی هجای نه سگله که جهنه ده شوپیه کی کردایه هنرکی دیروکیه ده گندا با مکالمه هر تن چیت کردن مالته ده başka kes çet ki mal batavı da Mehmet Anji ولی برمی جیزانه و باوی جیزانه جه وانا نزانه لی جوانا کارن چکن تف bana jevdu judanın ne çekir ne var آره راسته çağ çetken binerin ev çine sınıkın çine گنم genim راسته leher deri tefrotun ev genim نه sanki şile çek آره امشل دکن کی نیش کنده bu ne işkanın peşi Evet, seride amşıldıkın راسته gele koşke maması tuzağını çekir از به سپینا لیدنی از بیا. کار چک باشه اجبار تماش بخویم بگم تماشاvanın heja genim eviya ve kekunji dibinin em ve genime serida şıldıkın gelek şıl nakın pıçek آره نو آوه دا دیلن çand dakika takma حتی سر سبیجی بسکنه ایواری هم با بجن حتی سر سبیجی بسکنه تشکی نباشه خود dibe آره tamam je var da und karın bakın nava ave şıldıkın o duraji yeka Mehmet Usta çekin gelek hoş çetki kame davya bernamaya xuda eme bibinin tişteki çav eder ke ve tecviya çenak nefsa ev tişteki cudaya آره او امه ماسه چکن ماسه؟ آره gelek tişteki ev ke balkeş masaj çetkin آره هر تشکی بجنانه kağıt ver سپاس benim amasda pıçak jivarın amarın ser komkojiya dert mesela men komkojiya çibun işte şu bastıkır am barda بله بله پشتی که دولت مگو گاف بگاف بر درس میواد چه درس میجی وی یاد بینن لهم بری وی برتکی خو نشان دادن دخوازن هفدیتنا به دولت را بکن هفدیتنا دکن دوان هفدیتنا دا کل سید رضا برا ابراهیم بخوجی تیدا لی مخابنه و هیئت که دچه هفدیتنه پشتی که ودگرن به جنرال آلتوان و هفدیتنه دکن ودگرن بريدا بقومبلوي دا دمالكي عشيرة جندي عشيرة عايدي قورغاني دا دخو دا تيكوشتن بشتي بيجي دي جو خبر يوجي شواطا پر هي پر خارج كي
گلی درسمی دشاوتینه پره دار جبو کو دبینه لشکر هر کو دچه جیان لوان تنگ دکه و پره دشاوتینن دیرکن تلفن دشاوتینن و سر ویرا جبو کو بیار مزن نبه سید رضا کره ویجی تیدا هیئت کی رد که لجنه کی رد که هفدیتنا آلتوغان بگر دا وقت کو کره سید رضا جته کشتن اده شر دست پیدا که ده شر دا براستی وکی که ما گو تن لهمبری ایرشان برخوادانه کی به هم پاهیه لهمبری تانک و تومپ چکین گران چل پنجی روزی شروان درسمی لبر خود دادن ده بجاهی دا وقتی که دبینن تو تشتکی نکارن بکن جبر که کرد ده شهر دا ده دیروکی و کرد ده شهر دا هر تم خوزای خوش بکارتینن هر تم خوزای کردستانی ده شهر خدا ده وکی دشخورا ده زورینن درفت آنجا آوانتاجه کی دنیرن که ده بجاهی دا نکارن تشتکی بکن bir rapora ki redekin meclisa mezin bir yere meclisa mezin a Türkiye filoya teyaraya redkin le ve filoya teyara pir balkeşe peşenge wi anji fermandar wi filoye keçka Atatürk Sabiha Gökçen ve keçka manevi tebejin ku be aslı xuji Ermeniye Sabiha Gökçek evji tişteki trajediye ki cudda ben peşengiye Sabiha Gökçen'de filoya teyaraya vakti diçin dersimi edilli dersimi ev teyara tane şervanan bomba nakin tavahi ernigariya kurdis dersimi dedin ber bombaya gund bajir nafçe tavahi jxu li bajir gund u nafçeyan ko deste wan çek digre nemane tavahi çiyadane لی زاروک جن و ایکو پیرن نکارن شر بکن ده گنده ده باجر دمایه اف تواهی سیویل تواهی دادن بر بمبایا لورا کمکوژیا کی مزن درسمت پیکتی یعنی جبر چه جبر کو بوانس کشتنا سیویلان دخوازن شروانان جشر دور بخن آنجی وان سوکی تسلیمیت بکن تسلیمیت سروان فرض دکن مالبات بکشتنا مالباتان دخوازن اراده شروانان بشکنن مورال وان تیک ببن کو تسلیم ببن لورا لویری کمکوژیه کی مزن تراژدیه کی مزن پیکتی خیلی ویا هیلا دنه وجی اخانتن مزن ایکو د دیرو که دا دیسا هر تم بلا سر کردایه و هر تم کرد به اخانت تیک چونه تجار کرد لهمبر نیار خو دشار دا تیک نچونه یا سرماسای تیک چونه یا جی به اخانت نافخویی تیک چونه اف دیروگ جه مد امپراتوریا مد و پرسا بگره حیا نها مخابن او اخانت هر تم لسرکار بیا لدرسمی جی انویاد دبینن لدرسمی کو ایکو پیشنگی و برخوادان هری گرینگ یک علیشیره یک شی سروک عشیر شاهین آغا سروک عشیر بختیارا شاهین آغایه اف هر دوجی جهل برارزی خواه تن کشتن اف تراژدیه که yani sanki bir deste devlet deste Osmanlı ama devre az duhazım via daha vakit tamam bekim Alişer kesi ku heri zede Seyit Rıza pebavere Alişer kesi ki diplomate kesi ki siyasetmedare kesi ki fermandare kesi ki zanaye jiber vi Seyit Rıza pır hevidare ya hevi wî pirin têda lewra Alîşêr dibêje ti ji nav şer derkeve here ku em tev têk herin jî ti dikarî vê tekoşînê berdewam bike ew qas hêviyê xurt ji Alîşêr hin lê dewlet bi vana haydar dibe ji kê haydar dibe ji birarziyê Alî Seyit Rıza birarziyê kurê birayê Seyit Rıza yani birarziyê Seyit Rıza rêber جبر کو جوانا هایداره وان زانینا توایا دبج دولت را به پر دولت را کتیه تکلیه برارزی سید رضا بخو دچه دشکفت دجی کو علیشیر و هفجینا خو ظریفت در دمینن هر دیاجی قتل دکه شاهین آغا جی دیسا جهلا برارزی خوات قتل کرد شاهین آغا جی پشتی علیشیر فرماندار هر گرینگ یکی دوی
برخوردانید هر دو جی به ایخانتا برازی خود کشتن وان تراژدیا ایخانتا دناف کردان دا براسته رادخه برچاوان پشتی کشتن وان هر دیان جهلا مورال و جهلا درونیه و قلسبوینه کی تکچوینه کی دست پید که ادی سعید رضا تنه دمینه وک پیشنگ لورا تباهی هدف ارتشا ترک تا دولت ترک تا تنه سعید رضا دمینه فرما فرصه و هفم یا من بگوته نواه بگوته جیتگو علی شیرو برای سعید رضا نه وقتی بکم کجید نواه کم کجید اجه اوج جیانا خوش دستان دولت ترکیه به کم کجیه کی وسط دخست چه پیامی بده کنه دوی کرم داره دیسا داره پیامی که چه دخست بده نه هم دنرن هجی کرد به کردات تخستن کرد به کردات دست کردات کشتن پیامی که چه بو یعنی بو وی دمه بله دوی کمکوژی تراژدی درسمه دا دو پیام گرینگ هنو یک جکردارا دگود یا هونه تسلیم ببن یا هونه تواهی و سبه کشتن یعنی یا هونه تسلیم ببن تسلیم ایراده دولت ناز بکن جه تواهی ناسنامه و رومتا خود چاندا خود دور کون تسلیم مبون آنجی ده عاقبت و سابه بین قتل کرن پیام دن آگرینگ یک جی آکو جه دست بکا کمار حیا نهاجی لسرکاره او پیام جی به مروف کرنا خوازای کردستانه به مروف هشتنا خوازای کردستانه سردست هر تم ویا باش تزانن به طایبتی جی پشتی کو کمار نو آوابو پشتی هنکی لیکولین و تثبیتین خدا ویا باش دیتن که حتی کرد ده اردگاری خدا بجین به ارد خدا گریدایی بن کس نکاره وان بپشیوه یعنی آسیمیله بکن کس نکاره وان جه ناسنامه وان جه چانده وان جه کفنه شوپیه وان جه ره و کوکه وان دیروکی دور بخه جه برکو دوی ارده و گریدایی نکرد حتی که جبو که کرد بکارون کردا آسیمیله بکن جه ناسنامه و تباهی رومتن وان دور بخن حوجه کردان جه آخا کردستان در بخن کردی که جه آخا کردستان در کت ایده خوهان داده که هر تشتی خوهان داده که دبه کسی که بی کوکو بیره کسی بی کوکو بیره تدکاری هر تشتی پی بدی کرن تدکاری هر تشتی بری وی بدی هر داره دجبر ویجی دولت باش تزانه که حیا کرد لدرسمه دوی ارنگاریا وی خوازای خوش آدرسمه دا بجین ده هر تم کرد بن و کردوار بن ده بناسنامه یا خو واجی گریدایی بن گریدایی بجین لورا جبو که بکار بن کردن درسمه بحالینن تو نبکن به ناسنامه به دیروک بهیلن حوجه وکو کرد درسمه جی کرد درسمه باعتنا درخستن لورا به وی کمکوژیه کمکوژی کی مزن پیکانی که هجماری وی به 7,000 مرد دکاره پیناسه بکه که وی سردمه ده 7,000 مروف نه هجماره کی هندکه کمکوژی کی مزن ده به 7,000 تی پیناسه کرن و ایک مانجی تواهیج درسمه هاتن درخستن خواستن درسمه خوزای درسمه به کرد بهیلن کرداجی به خوازایا درسمه بهنه لورا ایرو ام دنیرن بلکی دی حب قاس باجار درسمه ل استانبول درسمی هنه دی حب باجار درسمه بلکی قاس دی حب باجار درسمه او ل اروپا درسمی هنه ل هر باجار ترکیه درسمی هنه با نفوس کل ترکیه نفوس دسته باجار هر سال کم دبه تف باجر سر جماره خو نفوس خو زیاده دکن لدسه باجار که هر سال کم دبه جوانا یک هری گرینگ باجار درسمه جسی و هفته شوندا باجار درسمه تجار سرجماره وی یعنی وقت ترکی دبیجن نفوساوی زیاده نبیه هر سال نفوساوی کم دبه چما جبر که با پولیتیکا این خواه سر کرده ای پولیتیکا این خواه دجوار فرض کرن جبر ویجی کرد نچار دمینن کردستان بترکینن درسمی نچار دمینن درسمی بترکینن بر به باجار دنیوه هر لورا درسم نهاجی
پولیتیکای درسمه به مروفشتن نها با آوه که دجوار لسر کاره نها به آوه دنه ویجاره به ایریشن خوزای به چیکرنا بنداوان کوکی که دروژه ویدا از باورد کم هنجی دشوپینن او چم منظوره که لیستو که سر چم منظوره تی لیستن او چم منظوره که خوازم بنداوه چکن و نوالا چم منظوره وی خوشک بویی نه چم منظوره تو نبکن او به وی و گریدای او گنده که مانه جوانجی بن آوه دا بهیلن وانجی کوچبر بکن نهاجی پولیتیکای جدا جدا ای بنداوه نه ای کانن مرمرینه اکانن دنینه هر وها برای بازن جدا جدا دخوازن اردنگاری کردستان ایروژی به مروف بهیلن اف پولیتیکای وانا دجور نهاجل سرکار بله از دخوازم دسری دا بوی پیواجوی داروکرنه وی بکرتاسی و بیجم و دارباس پشتی وی ببم بله مگو پشتی که هر دو به سید رضا را ایکو تبدگریان تباهی سروک عشیر هاتن کشتن ریبرین برخوادان هاتن کشتن نجوانای هری گرینگ علی شیرو و شاهین آغاجی که به دست برازی خو بیخانتی هاتن کشتن وک پیشنگ سید رضا تنما جبر ویجه ایده هدف دولت دا به دست خستنا سید رضا بو دیسا ویداجی دیسا دکو دولابین دولت کتن مریته هر جاره پشتی که سید رضا تنه ما هر جاره دنگ آگاهی رید کر سید رضا رو بانگ لید کر دگو وره تسلیم ببین تون چه دخوازن ورن ام هفدیتنه بکن سید رضا رو آگاهی رید که نامه رید که وره ام هفدیتنه بکن تو چه دخوازی به ما قبوله تو چه دخوازی ام تبا قبول دکن بسا ایده ام هفودن نکجن جو کشتنه را بسا دست بسر وان کمکوجی مازن را هر تن وی آگاهی رید که جو سید رضا را سید رضا جی ایده دبینه که لدرسمه کور لسر کور نما تواهیا گند باجر نافچه تن بمبا کرن سیویل تن قتل کرن بجبر وی جی سید رضا جبو که اف قتل کرن اف کمکوجی بداوی ببه وی پیشنیار هفدیتنه قبول دکه سر جبو وی پیشنیاره هفدیتنه واجیه که اتیا دیار کرن والیتا ارزنگانه سید رضا وقتی که به حوال کرن دناف وی لجنه دا کره وی جیه او شش حوال خو وقتی که دچن ده براستی او نه حوال بس ده کس او لجنه دچن ارزنگانه آواهیا والیت لویره دست و لنگی وان تن گریدان تن زنجیر کرن یعنی به پیشنیا بانگا هفدیتنه لوان هاتفو کرن اف وک لجبول هفدیتنه لجنه هاتفون که وی کمکجی بداوی بکن اف ایریش بقدن لی وقت کتن وی ده به ریبازه کی جدا به ریبازه کی که مروف دکاره ویجه چاند آنجی نرخ پیوان تواهی بم پیکرن دست و لنگی وان تین زنجیر کرن و جویر تینن خارپته تینن خارپته ددمه که کنده دارازه وانا دست پیده که پشتی دارازه وکی که دارازه که ددمه که گلی کرتا بلزگینی جوان 10 کسا جبو 7 کسا بریاره دارده کرنه تیداین دوان 7 کسا دا سید رضا و کره خو حسین سید حسین جی هن لی دوی دارده کرنه دا براستی ایکو هری زیده دل مروا ده جان بیاری کو ده پیواجو دارده کرنه دا تیجین بریار وقتی که تیداین سید رضا 78 سالیه کره وی سید حسین جی 17 سالی لگور ما که زاگونا ترکیه کسی جه 65 سالی برجورتر و جه 18 سالی برجرتر ناین دارده کرن جزای دارده کرنه همبری وان نای پیکانه لی پر واتداره که گلک ام شاهد بونه ده دادگاهین ترکیه ده محکمه به سالان به 10 سالان جارنا بردوام دکن اف هر دوجی دادگاهی ده بر ناو روژک در روژان ده دادگاه بریاره ده امر سید رضا دکه 54 سالی بچوک دکه
امر تمنی کری وی سید حسین جی جه 17 سالی دکه 21 سالی مزن دکه سر وی بریاری را او دارده کرنا خو مشروع دکن دارده دکن مامست روژا دارده کرنا وانجی پر نزلاله پر ندیارد هنک دبیجن 14 دگرجه 15 هنک دوین 17 و 18 ویاج بو وقت 15 دا بریار هنک دبیجن 15 دا بریار گردنه جبونا کو تمنن وان اكو سي ترزا مزن دكه كرويجي جبوناكو يعني سي ترزا بباري بچوك بكه سي ترزا كرويجي بچوك بكه جبونا ويجي سانكي ديرو كدار وكرنا وان پر ندياره سببي ونزانن انجي جبو چو قنه دياره ام كارن جبو بيا چو بيجن بله ده 13 14 مجدار ده بریار دارده کرنه تداین لی اف بریار وکی جبر کمگو جبو ماکزاگون وان دستور ناده اف تمنن ده بین دارده کرن یک پرمازنه یک شی بچوکه جه 18 سالی بچوکتر ده ماکزاگون ترکیده زاروک تن حسباندن جبو هنکی لیکولینر هنکی چافکانی ده بیجن جبر وی ده سی روز ev dadgehê biryara dadgehê de dibêjin li gorî biryarê gere roja 15 şeva 15 ku bi 16 ve têgirêdan bêdar dekirin li gor biryara dadgehê li hinekî divên ev ji ber ku biryara dadgehê dereng maye an jî ev biryar ji ber ku ev biryar bê rojek di roj hatiye texîr kirin loma gelek çavka hinkî çavkaniyê jî gelek ji wan dibêjin 18 mehê de ev pêk hatiye lê heta dewlet arşîvên xwe ji lêkolîna re ve neke û dewlet van belgeya eşkera neke dê mixabin rastiya wê tam neyê zanîn hewceyê ku dewlet wî warê de arşîvê xwe veke çi wan sala da çi pêk hatiye çi nehatiye û zelaliya wî çi ye heta hewceyê ku tirba wî jî dewlet nîşan bide ku Kurd bikaribin li tirba wî jî xwedî derkevin ev xelekî de lê wê pêvajoya derdekirinê ez dixwazim bixedînim wê pêvajoyê de me got temenê wan ji bo derdekirinê her du jî gor makezagonê xwe jê re em vêjin awekî meşrû kirin bi biryara dadgehê a lezgîn wextê ku dar de dikin şevê xwestekekî Seyîd Rizayê tidî li gor makezagona wê ku bên dardekirin xwesteka wan a dawîn têpirsîn usûlen û li gor tevahiya çand û nirxên mirovahiyê jî ev xwestekên dawîn tên cî tînin cî Seyîd Riza dibêje kurê min beriya kurê min dar de bikin ez dardekirina kurê xwe naxwazim xwestekeke mirovî xwestekekî rewa xwestekekî însanî ku meriv îro difikire ji wî xwestekê herî xwestekekî xwezayî û însanî belkî tune me tenê ji wan dixwaze divê min beriya kurê min dar de bikin ez dardekirina wî ne lê ev xwesteka wî jî nayê qebûl kirin ev bi rastî ji bo gerek Kurd ji vîya gelek dersa ders dixwîne gelek ji vîya gelek tişta derbixin xwesteka wî ye dawîn jî nayê qebûl kirin berçavê wî kurê wî Seyîd Huseyn tê dar dekirin dûra Seyîd Riza tê dar dekirin lê wextê ku Seyîd Riza dê dar dekirin jî peyvê wî yên dawîn jî peyvên dîrokî ne li wêrî wextê de bang divê em zarokên Kerbela ne bêsûçin bêguneh ne hûn li me zilim dikin ev qebahet e ev zilme li me hûn dikin û herî dawî jî wextê ku tê dar de dîsa peyvê wî ne ku wekê ji bo Kurda wekê bêjin waneyên gelek girîng dixure dihewînin wekî wasiyeta wê be li Kurda peyvê wî dîrokiyê watedar dibêje min bi dek û dolabên we re serî nekir der bire ev ji bo min derd be an jî ders be aslında ji gelê Kurd re dibêje bire ev ji we re ders be û a divê min jî li hemberê we li ber we çok neda bire ev jî ji we re derd be ev aslında wasiyeta wî ya li ser Kurda ye ev peyamê wî girîng ye ku dide civaka Kurd gelê Kurd û bi vê seknekî
برخودر سکنه کی تکوشر دچن سر دلوانیا خو کو ایرو کس نزانه وکی تواهی پیشنگین کردان تواهی ریبرین کردان ایرو ترباوانجی ندیاره کس نزانه ترباوی لکریه کس نکاره هره معلومات وی نکاره بون هر سر ترباویجی لید کوانه که دا بویجم داویا ایخانت چیه برا ویاجی هر تماشاوانین ما بزانبن ریبری که به دولت را اتفاق کربو علی شیر و زاوری فکشتن و برارزی شاهین آقا کشتن وانجی خوش خزبا دولت خلاص نکاری خلاص بکن سالکشون دا او جهاتن دارده کر افجی برا و کوانه که دا ده میجیا جوا که دا بمینه بله نها و گو پشتی جواک پشتی پرسا نها تم پرسا و پشتی سر برخدانه درسمی و دار بکرنه روش جواکا کرد جوابو بله پشتی نابرکی کرد بدن دما سرچاوه بله مگو درسم که لها داوین بود هرما آمده تکچو بو سرحد تکچو بو که لها داوین جی درسم بو اوج تکچو جبر که کله هداوینجی تک چو جبو کرده پشتی برخدانه درسمی 37 پیواجوه که خطر پیواجوه که تاریخ دست بید جوی روزشون ده ایده لترکیه کرد تنن ته حسباندن ایده چیرو کنکو قاشو زانینگه هانده زانست ناویوان پروفسورن چیرو کن ببینگه و درو دست بیده کنکو دبیجن کرد به اصل خود ترکن لسر برفه وقتی که مشیانه جقارت و کرد درکتنه ایده چیرو که موسا که عقل قبول نکه براسته چیرو که تو کس نممکنه جی باور بکه لترکی دست بده ایده پیواجوه که لپی و کردی جزا دهات برین دست بکر کردی قدخه ناسنامه کردی تو نه ایده تو کس نکارش خراب ویجه از کردم پشتی 37 ایده لترکیه کس نممکنه قالا کردی بونه خوب که قالا ناسنامه خوی کردی بکه قالا زمان خوی کردی بکه پیواجوه که وسا خطر و دجوار دست بید که ایده لترکیه ده کرد تو نه کی قالا کردی بکه کردی تیا خوب که او بخود تنه او هفوک تنه صدامه کشتناوینه آنجی صدامه تکون نوینه که باو کالمه گلک ده چیرو که خونا بیرانین خدا دانه زمان که دو ماست خود تینم باجر دفروشن جبر که نکارن ترکی بفروشن کردی دفروشن او پره که دستینن جه ایواره وی جزای پیوی ترکی ددن و دچن ماله او پیواجوه که وسا خطر دست بکر وی پیواجوه حیا کینگی بردوام کرد حتی 49 بردوام کرد 49 دا آپ موسی هلبسته که کردی ده نفسینه روزنامه یا یورت آمده دا وقت ویدم تیوشاندن به ناو قمل آپ موسی وقت که هلبسته که کردی ده نفسینه ایده لترکی قیامت را دبه ده بیجن کرد تنبون کردی تنبو زمان تنبو اف کیه که هلبسته که کردی نویسی اف زمان قی هبو لترکیه رو چاپمنیا ترکیه قیامت را دکه جبر که هلبسته که کردیات نویسین اف چوا به حدی کریه که به زمانه که نه ترکی زمانه که دنه هلبست نویسی جاره که ده به وی هلبسته ده 1959 دا اف پیواجو هلبسته به وی هلبسته آپ موسا که دست بکه بنه جسی و 38 حیا 1959 تکس نکاره پیوا کرده بین زمان قالا کرده بکه کرد تنانه 59 دا به وی هلبسته که دیرو که دا دویجن بیاره 49 که 5 کس تنگرتن جوانا یک زندان حجره دا جیانا خوش دست ده دمینه 49 کس لورا دویجن بیاره 49 اف 49 کس به داراز وان ایدی پشتی وی کرد جاره که دن هدی هیچ دبیجن امهنه لید ایکو هری زیده جی پشتی داربه یا که ده 6 دا 12
عدارة شیستی دا دربه کل همبری حکومتا مندرس پیکتی و پشتی وی دربه ماکازاگونا کو تی آوا کرن به وی ماکازاگونه هنکی درفت لرین دموکراسی رین سازی سیویل ورد به پشتی وی دربه اب وی پیواجوی دا کرد هیدی هیدی دزاننگه ها دا جوانین کردان دبیجن هدی هدی قالا کردوینا خود دکن دناف چپگیری ترکان دا خبری خستن دکن کج سال شیستی شون دا ادجاره کی دن کرده کل چیاین آگری هاتبون بن ارد کرن کرده که هاتبون حج خاندن جاره کی دن درکتن روی ارده سر روپل دیرو که جاره کی دن گوتن مهیجا پی بخوی داوی نگوتیه و دست به تکوشینه کرن که اف تکوشین اف 40 ساله به ناور بردوام دکه لی پشت درسمی چما کرد او قاس هر تشتی به پرهاتن هشتن اصل د پیوین آتاتürk دا مرد دکاره درخه د جوینه کی دا مجلس دا آتاتürk وسا خطاب مجلس که دوی گلو هندزانه چما ما دولتن بالقانا هندا کرد وکی که هندزانن دولتن بالقانا یونانستان بلغارستان لوری چند دولت دنه که هنن بانا تباهی بن سروریه عثمانی دابون دی داویه سری هلدان هندا کرد دوی گلو هنزانی چما ما هندا کرد جبر که دوی وان تباهی ناوندین چند زمان بکر بود ناوندین چند زمان بکر بون لناسنامه خو خدی درد کتن لورا نتوبوینا خو خورد کرن و سری هلدان رزگاری خو آزادی خو دست خستن تو وقتی وان هواکن آتاتürk دبینه تو واتا دادی که چما کرد جهر تشتی به پاراتنشتن نه اشتن کرد سر ناوی کردتی تو سازیه کی وکین نه اشتن کرد سر جبو زمان خود تو بکارون نامه کی جی بس نفسینه او قص سوسرت هاتن سری کرده او قص بوبلات آنین سری کرده کرد نکاربون در حق خدا میشه کی جی بنفسی او قص جهر تشتی به پاراتنشتن جهر تشتی جه نکار نها چافکانیه کی کو دیروکا کرد و کردستانه به زلالی نویسی بد تنهی ام دیروکا خو جکه هندبن تباهی جسترانون ام کلامن بابو کالا تباهی دیروکا دفکی ویجه دفکی دا ام هندبن هر تشتی خو ویجه دفکی جبر که نکار بونه بنفسینه ایکو نویسی بونه جه نچار مانه تنه بکن بشاوتینن آنجی امها بکن جبر که دبه صدام جزای گران لورا وانا تف هاتنا امها کرن کرده تنه دیروکا خو تشتی خو که دا پوری خو که حیا ایرو آنینه به زمان دفکی ویجه یا دفکی اوجی سترانن اوجی وکه ویجه تشتی که حیا نها قرن نور هاتنا و گوتن بوی ریبازه حیا ایرو آنینه لیل درسمه براستی در پشتی بسر هلدانه درسمه ایدی او مگو گلک چافکانیان دا چافکانیا سرکان ترکیه دا یعنی فرماندار گشتی ترکیه وکی دبیجن 15,000 کس درسمه هاتیه کشتن دوی پیواجوی دا که چافکانین دولت ببیجن 15,000 کس نها لگور سیاست دولت وقت تدنیری و پراتیکا دولت که ایروج امجی دبین دنیری حوجه توی 10 قاطوی زیده بفکری خود آرشیوی وان جو صادق او 15,000 کس پیناسد لگلک دیروک ناس ده چافکانی خدا ای که هر کین دبیجه 40,000 ای که هر زیده جی دبیجه 9,000 یعنی دنافبرا 40,000 و 9,000 دا گلک چافکانی گلک دیروک ناس به کمکوژی کل درس می پیکاتیه دبیجن ام ناو وان بگیرن ناوگیر وان بگیرن دبه 7,000 کس کوی دمه سرجمارا درس می لگور چافکانین عثمانی 110,000 110,000 7,000 کس تک قتل کردن تک کشتن و ایک دمینه جی تواهی جی درس می تین درخستن تین کوچبر کردن تواهی لباجار ترکیه تیم بلاف کردن زاروکین کلویری دکوین دستوان تب لمالباتن ویچاخ فرماندارن ارتش صوبای و هر وکی ده پسپورن خوین ارتش هر یک
لهو ده وکی قوراشا یکی وکی خلاما لهو ده پاری دکن نها گلک زاروکن درس مکوی دم هندایینه هیجی تنه کو belgesel ki atıbı çekirin ve ki ko az vaat ki veci tamaşa kirin ko çiroka daha kuşken ko ya hatta 89 سال heyecan no behavu daha yani ev kese kulduveri bedahan kese çeme munzure da avetin zaruken kujine ko kuştunu avetin çeme munzure hejmara wa nediyare kesin ku ketin şikefta o deri wan jbok der nekevin divari beton le kirin heyecan kes nizane duan şikefta da çed kesene kes nizane jber veji li dersimi trajediye ki mazın bekat trajediye ki komkujiye ki ko de diroka mirovayı da kem de teditin pekat jbe veji jwi şundaji edeli Erdnigariya Kürdistan'e da Kürt merv dikare beje ko devleta Türkiye pişti tekçuna dersmi la Erdnigariya Kürdistan'e otoritaya xod tekuzkir serveriya xod tekuzkir jiber ku peşengin civaki sarok aşiran o tavahiya eko hinki devlemendiye wan hebu devlemendiye wan tavahiya deste ser kirin tavahiya ji Kürdistan'e derxistin jiber veji bajar jî bazar Kürdistan'e jî bi dest xistin jiber ku bazar ji bo çandu zaman parastina çandu zaman gelek giringe bazar jî bi dest xistin zamana bazarê ji bo jiber ku bikin Tirkî o heman demê de pêva girê dayê êdê li Kürdistanê avahiyên Karakol wek dibistanê Leylî yatlî jêret bêjin hükümet konağı o her vekti avahiyên ku li ser Kurda asimilasyonê farz bikin asimilasyonê xurt bikin ji hêla çawsandinê da tepsandinê da asimilasyonê da li ser Kurda zext û zorê dewletê farz bikin ev avahî li Kurdistanê bilind bûn dibistanê Leylî yatlî bilind bûn zarokên Kurda divan dibistana da wek aşê pişaftinê hatin hêrandin ji wê 37 şûn da li Kurdistanê meriv dikare Kurta sivêje dîrokekî tarî o mixabin dijwar ji bo Kurda dest pê kir ku ji salê 60 şûn da Kurda got em vê jiyanê qebûl nakin lewra dest ji bo jiyanekî nû dest bi tekoşînekî azadî û demokrasiyê kirine ev tekoşîn jî berdewam dike lê divir de ez dixwazim wekê ku dawiya vê bîranîna 37-38 da li şexsê Seyid Rıza da ez dixwazim tevahiya têkoşer û berxwedêrên wê demê bi rêzdarî bi bîr bînim û bejna xwe li hemberê tevahiya bitawînim. Sağ spas mamoste le dîrok nava 2 saate da 3 saate da nay zû has pirsam hêz pirsê me hebûn serê me da pirs hebûn ama dema me pir kêm e rojek din berpirehî hêvî dikim ki em rojek din werin ber temaşevanê dîrok bi rastî dîroka Kurda bi jan û kul e dîrokekî dijwar e dîrokekî duserî ye serîkî wî lêhengî ye berxwedêrî ye serîkî wî îxanet e o mixabin heya vê 40 salê dawî tekoşîna 40 salê dawî ku dest pê kiribû mixabin tevahiya divan dîroka Kurda da xeta îxanetê serketiye lê ev 40 sala dikin nakin xeta îxanetê ser nakeve dê ser nekeve jî. Rêveberiya Tirk li gorî hin çavkaniyan di 15 mijdarê de li gorî hin çavkaniyan jî di 17 mijdara sala 1937 de Seyid Rıza û hevalên wê li El Ezîzê dardekirin. Piştî dardekirina Seyid Rıza û hevalên wê hêzên Tirk lezdan komkujiya Dêrsimê û herem veguherandin gola xwînê. Armanca bikuştin û komkujiyê rizgariya ji Kurd û Kurdistanê bû. Rêveberiya Tirk bingihavê komkujiyê jî bi destê müfettîşê Mülkiyeyê Hemdî Bek amade kir. Müfettîşê Mülkiyê Hemdî Bek beriya komkujiyê raporek amade kir û Dêrsim wekek wînereke xirab ya ji bo komara Tirk binav kir û got ji bo selametiya welat pêwîstî bi emeliyata vê wînerê heye.
لگوری ادعایان ریوبریا ترک بویران دشوا 2021 آدارا سال 1937 ده به شوتاندنا پرا به تخت یا لسرچمه هارچکه دست بکریه. لبله اف ادعا بقاسی ادعای شرعی کمنی جیهانی کو به کشتنا پرنس آوستوریای دست بکریه کومیکه. سدم نشوتاندنا پرکه بو. لگوری قانونا تونجلی یا سال 1935 والی و فرماندار عسکری جی قاسی وزیر که خودی ارکبون. وان کسان کی بخواستا دکاری بون واسفه دار بکن و کی بخواستا دکاری بون سرگون بکن. دولت لگوری دیروکا فرمی جبو تپساندنا کسین چوینا عسکری و داینا باجی رد دکن کتیناوا تفگره لبلی درستیه ده دست بکم کجیا درسمه کریه. دولتا ترک بره به تدیب یعنی دست به تفگرا تربیه کر. دورجی تفگرا ناقیلی دست بکر. یعنی لگوری وان دجمن آنجی کسین زراره ددن و بکومیش هولی بیرا کرن. جبو مرو و کم کجی فهم بکجی تنی پرتوکا بیرانین المحسین باتور یا بناوه آنلار و görüşler ango bir anin u nerin biseri xobese. Batur wahad beje. Mel kontarên xarpêtê beragihên bikonan saz kirin û dûra jî wekî rawestgeha yekemîn ber bi pertekê ve birêketin. Li wir zêdetirî du mehan me wezîfeyên taybet kirin. Lê ez li wir ji xwendevanan lêborînê dixwazim û ez ê vê beşa bîranîna xwe nenivîsim. Di arşîvên fermiyên dewleta Tirk de jî şopên komkujiyê tên dîtin. Di biryara veşartiya desteya wezîran de wiha dihat gotin. Ji bo bêzarkirina kesên çek bikartînin, texrîbkirina gundan û dûrxistina malbatan şart bûye. Şahid jî dibêjin gel li meydanekê kom kirin û gotin piştî hûn çekên xwe deyînin hûn ê serbest bên berdan. Lêbeleyên çek danîn û gula baranê hatin kuştin. Dewleta Tirk esker belavî her deverê herêmê kirin û di demekekin de herem veguherandin wekî gola xwînê. لبلی وان همیان جی تیر نکر. حکومتی قاشوی پیرا هفدیتنان پیک بینن سید رضا دعوت ارزنگانه کر و ده ایلونا سال 1937 ده گرد. سید رضا لگوری هنچ افغانیان ده 15 مجداره ده و لگوری هنچ افغانیان جی ده 17 مجداره سال 1937 ده گرویه بچوک جی دناو ده تاوی 10 کسان هاته دار ده کرن. سید رضا ده دمادار ده کرنه ده جی به وان گوتنین دیرو که برسفدارای دارین ترک. من نکاریل هم بری حیله و دروین و از بسر کفم. افج من ربو درد. لبالی ازجی سری خوال برون نتوینم بلا افجی جواره ببدرس. دولتا ترکش بهارا سال 1937 حتی بهارا سال 1938 زیده تری 40,000 کس کشتن. ین ساغمانجی هاتن سرگن کرن. دسته وزیران دبن ناوه نقل و اسکانه ده بریارا سرگنی 7,000 کسان گرد. اسمت اینونو پشتی داردکرنا سید رضا گوت وان پرسکریکا درسمش هولی را کریه. لیبلی اف پولیتیکایا ریل بر کشتنا به هزاران کسان سرگون و کوچبریه وکر تجاران نگشت آرمانجا خواه.